Ahe, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, as promised, with this hearing, it update about album yeah, Mayengani the president yeah 2025 na album yeah also miss the post DDP yeah 2025. Tani leswi vele swi tiviwaka ku ri head on ka lembe ra 2025 a tela ku kombana power i mani a nga na matimba i swilo leswi ri clear sweswo a tela ku kombana la so yeah, in terms of compare ka hina hi sungula hi le ka iTunes le ya tani leswi mi swi tiva ku hi Mayengani yena a nga fika a seta standard xo ni le ka iTunes fika ku ti compare ta album ku munhu i tshama for nkarhi wo fika kwini eka number 1 and stuff like that va yona mhaka leyiwa yeah, so album vele ta sungula ho sungula Mr. Post ya DDP nga za waste nkarhi yi kumeka yi last only 3 hours eka number 1 nga za haya jika hi hala na hala ne nga tlhe swi reference kwala ka video hi le reference I'm shocked fika hi zoom hi kuma ku se Mr. Post ile ka number 2 like I don't know, I don't even know how to read ile ka number 2 or read ingene 12 which means Mr. Post la it's how many 3 hours 3 hours. So the shunga kuba the cheating system leta zama kwa the tirhisiwa mara still na kwa cheating system is the process it lasts only 45 hours still to this yung tsanzi na hikwala but loko se ifike ya ka reality Mr. Post it lasts only 3 hours. Even then vele ya ka Mayengani kota ku va lasta ka number 1 on iTunes eka 1 day and 17 hours leswi anga lasta swona which means on iTunes ku ya the projects la yena Mayengani anga kumeka khoma number 1 leswi nga ndlisa swona swin'wana release rin sweswo no usungo Mr. Post Africa release hi 1 na yena sweswo swi langutisa sweswo hi languta comparison straight head on so then vele se hi tlula hi ka YouTube tani swi mi swi twaka master tilo hi compare hi iTunes ku YouTube ku and also Spotify hit number at times even ground dominance if you should clear but they are generally compare online so swi ta hi very key ya ka the projects ta vona ta sungule ya ho sungo Mr. Post vona ku yena swi fambise ku yena and stuff like that in terms of the number la ka YouTube la guys like vasekete ni vona van'we va chinga van'we ku hey mina na upload ina album ya Hosingo Mr. Post no ani upload album ya Hosingo Mr. Post kahle ni to tlheni ku ni lo pfuna hi ku very Mr. Post na swi anga se va na topic maswo a hi za hi huma the pit topic la ya tsela ku release which means it's difficult to search for him leswi i playlist ngo endla leswi lo hi pfula risimu leri nge kombisi Master Tsonga analyst landeni la leswi na ku sungula ni clarify sweswo ku hey hi leswi provided to YouTube by Chunko maswona leswi ma 2K the post na could be like a swi fambisana helo na Master T hi leswi at 2025 pops music swi fambisana na Mr. Post ntsena leswi the post a swi fambisana helo na mina ku hey ni vona van'wa kha ku hey Master T no a swi tirhi that way so hi ta hi calculate number leta ka YouTube laniwani yeah hi vona ku swi fambise ku yini side ra Mr. Post and stuff like that. I think the best thing why nga ti round off once ndina ku swi ta hi hlwerisana la or ni pfula hi 1-1 okay ni ta pfula hi 1-1 tani calculate hi 1-1 hinkwato number exactly ke ku va fair and stuff like that. Okay, yeah, as sweswi hi nga ku endleni ka video sunga Mr. Post project ya yena on YouTube yi na 969,381 views leswi of course swi nga xiswona and stuff like that tona ti views ta Hosingo Mr. Post in overall letiwa yeah eka YouTube ti tshamishe swishiwa yeah so ku verify sweswo ani screenshot ni xivekeni xa number leti ni ti vulaka kwalani yi sungula ina 173 yi landela ina 136 yi landela ya 95,000 yi landela 71,000 73,000 194,000 148,000 and 75,000 swi verify number ti va kha ti komi kwala ka screenshot calculate xa mina leswi hi nga swi ndlisa kwalani and stuff like that. Laha his top song loko se hi ta check in terms of top 3 ku nga head on yona yi nga na tinambara ta le henhla swinene even then ku landzela ma 2K even then se ku landzela ma fela sobo leswi ka hina swi nga tshamisa xiswona kwalani and stuff like that. And then vele se hi hundza ya ka Mayengani the president ta vona ku album yona yi fambise ku yini ta calculate the same way and then ta tlhela reveal calculator after loko se ni le tinambara la
Sungula vheta swi vona ku it's not a good start for side ra Mr Boss. Loko risimu rin'we already mi kuma ku ri na 333,000, you can see ku ri hey, areze okay hi calculate. So in overall if hi kuma ku Benny Mayengani i na 1,653,807 views in overall. 1.6,807,000. Leswi nga ndlisa swona and stuff like that. Ni hlaya swo okay, hi sure 1,653,807 views. Hi leswi ti nga tshamisa xona ngo hi ti verify side ra hala vhele. Yo sungula ma hi vona yele yi na 333,000, ya vumbirhi 260k, ya vunharhu 172k, 153k, ya vumune ya vuntlhanu 144k, ya vutsevu 171k, ya vunkombo 216k, ya vunhungu 201k and stuff like that. So leswi nga endlisa xiswona kwala na Mr Boss buwa ngopfu la in terms of YouTube number na difference yin'wana yikulukumba swinene loko hi cheka side ra haleni. So top song ya Benny Mayengani yi na 333,000 views. It's crazy. Benny Mayengani break the records ta yena ta album ta nga tshama ti humesa hinkwato in terms of ku reach tinambara ta le henhla hi xinkarhana. So yona top song ya kona yaleyo, and then yi landzeriwa hi utandlayisa yi nga na 260,000 views. Even then se number 3 ku landzela Munyembane, as you can see kwalana yi nga kusuhana na nyimpi ya Rizondo, ti le kusuhana ti le kule na le kule. So leswi nga fika swi tshama mbazi mfulorisimu hi leswi nga fika volumile so no problem. So leswi swi nga fika swi tshamisa swona kwalana and stuff like that. So hi nga vula tani ku congratulations ka Benny Mayengani side ra ka YouTube by far se i le ku hluleni hi nge za hi fika na le ka Spotify. Ngozama ku va hi cheka difference loko swi ndlise ku yini hi vona minus hi la ku vona difference ya kona loko i tinambara tingani la kambe leya Mr Boss ni 96 is this one daya. So by far difference is 684,426 views. That's a huge number, guys. That's a crazy number. Sweswi a nga ha ri ku basa ku hangalasa munhu considering the fact that Mr Boss yi te hi nga hlula hi nga ku beni, so number a ti ku lavuleni and overall YouTube ku ne Benny Mayengani a hi tluleni hi ya ka Spotify. Even then very se hi tlula ke ya ka Spotify, ya ka Spotify ta hi va compare project ya Mr Boss na project ya Benny Mayengani and stuff like that. Ta hi calculate la ta hi calculate mara vona Samsung yi ndla yini mara mina u tara ka screen mina vanhu kha ni vona ndani kha ni vona calculator on the left a swi ze swi na need yo ni kha ni tirhisa calculator tlhelo ni recorder ni kha ni endla tani ni mi screenshot ni mi komba kwala on screen. So that's what I see. Look, you see, so loko munhu a xava xilo fika a xava hi functionality, you see. Ni xave the phone because ni twa yi functiona kahle leswi ni lavaka swona. Let's go a hi ngheneni ka project ya Mr Boss hi kota ku vona loko ya ku ndleka. So the same time na hi leti humaka la tani leswi mi swi vona kwalano hi ta hi ti calculate hinkwato loko se ni hete ku ti calculate la, and then ni ta mi provela hi calculator on the left mi ta mi kha mi hi vona. Even then ni verify na number a ni ta tlhela mi tlhela ku fana ka YouTube, so number ta ku hi leti, so hi ti calculator fast, even then hi kota ku va ya mahlweni. We are done. I'm making screenshot cha calculator kwala on the left. As you can see, using number 150, 108, 96, 83k, 67k, 56k, 45k. Tela 43k. So in overall, Mr Boss on Spotify, it could generate 652,191. In overall, they got 600 and something thousand views in overall for now after a month. Election of cash endless shona eka side rayana and stuff like that. In terms of the similar of obvious because I'm not sure. Okay, obviously number one it's head on ingana 150,000 views, as you can see kwalano. Sure na shambe veta veke line la and then kulandela dendere kokwan Africa 108,000 views. You look trending kokwan Africa ne kuze ichinga ngo floko yitwa yontsena ukhayera le dlala le jone le, even then kulandela 96,121. So it all the top songs ta Mr Boss hala ka Spotify ti tshamisele leswi and stuff like that. And then very say ke unza ya ka maranga phanda Benny president hi ta ya ka project ya yona la. Okay,
vona ku kona swi fambisa ku yini and the stuff like that. Okay, let's scroll to the project lila ta hi khe hi languta tinambara the same way hi nga swi endlisa swona ka Mr Post na kwala hi ta endlisa swona hi ta calculator, even then after calculating ta kota ku va hi reveal the number ku i mani and the stuff like that. Okay. Yeah, as you can see, nimvikerini kwala tlhelo kwala ka screenshot. Number ta Benny Mayengani the president kwalano, as you can see kwalano, yo sungula i 282, kulandela 271, kulandela 183, kulandela 158, even then kulandela 159, as you can see kwalano. Okay, even then sekulandela 149, even kulandela 190, even then ku hetela 216 and stuff like that. So in overall, Benny Mayengani on Spotify in 1,612,000 and 615 views. Leswi nga ndisa swo views ta Benny Mayengani loko se hi down check on Spotify. That's crazy la ku ri kahle Mr Boss like i nghena ka 600 and something thousand leyin'wana. Benny Mayengani i tlhangetela a million. That's crazy. So a swi clear Benny Mayengani i winning like leswi nga bisa swo that combine the views and overall I balance by far. So before you kota ku conclude that no ngo langutala ku la titshamise ku yini. So top song ya malembe, as you can see, yi landzela hi ta ndlayisa, even then ku landzela i Mnyembano. Okay, leswi nga tshamisa xiswona kwalani and stuff like that. So hi vona difference ku yi tshame xinjhani la swa chavisa hala ka Spotify. Swa chavisa guys, swa chavisa. So difference hala vele hala ka Spotify, it's 960,000 views. That's crazy. That's a huge difference. So I combine number ta vona hinkwavo session overall veta hi vona ku va kume tingani and stuff like that. So in terms of Osongo Mr Post, total views here na loko se the counter on Spotify and YouTube in 1,621,572 in overall by far for now. Leswi ti nga tshamisa xona and stuff like that. And then Benny Mayengani in 3,266,422,000 views. Oh guys, also like leswi kahle ka ha ri ku basa ku boha munhu leswi munhu a boha ngo hayi khona tlhavumbuluzi nga ha fambi no famba leswi nga ndeka. So a ku va na comparison Benny Mayengani na Mr Post this a ku na comparison, we can't compare them. Number ati lo compare ke hin ku la ntiso. Swa ti iTunes kahle koku la a hi vona tinambara na ku la by far koku a ni tiku system leyi tirhisaka Afrika vanhu lava hamba va hi humesela ti-charts hi vona tinambara na kona. Like loko hi cheka la we can see ku ri Benny Mayengani is way ahead this year ka 2025. Mr Post i beliwe nsele like a beliwa nsele leswi hi swi vona ku ri a nga bohangi swo huwa Mr Post la i beliwe nsele. So no problem, hi nga tlhela hi vuya again hi December, mara a na ha voni hope guys yo Mr Boss a ta vuya. Na ha voni hope, hi nga tlhela hi vuya hi ta update again for the last time hi December la kwala masungulweni just ku updatela for December hi vona ku swi tshamise ku yini, but i beliwe nsele Mr Boss guys. Loko ri amukeza subscribe anda kombela mi klika subscribe. Coca-Cola,